Ne wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV ugoro bwaku ni bwagirite na ingo kugwatoge ni kirinteto chieto cheru thaithatu tutigerie mathaja maka yake ithurano binini bithirwe bikithithwa ntuku ya rujo na ndikibeto banteto baria ni Anthony Kathenya amwe na Kinya Rita Mwaniki na Kinya Mutugi Kare ni bambete kambe ndene ya gicigo bunge kia Mbeere North ndene ya county ya Embu na nkuruki kirinteto chietu tukethura tukigwatanira nabo imwe kwa imwe ni kenda bethirwe bagitumenyithia uria uthuraniri Mwankira kagitene gaka bwithirite bugikinyira amwe na Kinya uria Kinya aringi kura bethirite bakibanga ende ni oburia tugwita na mbere amona ntetera nkoreterete ni Yareto kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. IBC kuga ni bangite bwa kung'ana ni onto bwa ithurano bia rujo Mbeere North na ukaria ni bweki tugakuretera cho igite kio bunge Mbeere North na utoro bwao ndene yao mea siasa mubangania wa DCP Mithika Lentore kuonania witikio bwa Karish kusinda ntuku ya rujo na bothirikari ikiuga wa muthende niwe ukamubunge tugakuretera uria mantu jakarisigo mwanya biria na ithurano binini ntuku ya rujo birio Malava amwe na Kinya Kasipul Mwona niretwa mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinya. Nkiama ya mianka na ithurano IBC ne yugite ni barikite mibango yonthe ire kwendeka ni untu bwa ithurano bia rujo bakiaria amwe na ndwangichia ukaria baugite ni baibangite bwa kung'ana nikenda okunenkera kariba Mbeere North ithurano bia uma na Weru na kagitene gaka gatugwatanire na mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare amwe na Kinya Rita Mwaniki barindene ya gicigo bunge giki nikenda batutaririe buria kugwita na mbere na uria uthuraniri bukinyite kagitene gaka andiki ba Nteto kethera ni bukungwata kanya ni kenu Ibwega tuli imwe kwa imwe kuma kiri skuru ya Chicago Primary na kiki ni kimwe kia gituo kiria kethira kigitumika kwithira bakiringa kura naja Chicago Primary kuri na ukenda kwena streams ijiri bakamba kutha bare antu kana ila sibiri bia bikomba kwithira bikiringira kura na kira gikuendelea aja nandi ukategera no kaba kwibangabanga bisaba MBC ibakinyire no kaba kwibangabanga na Kinya rutere rokadia askari kinyabu wambira kwithira bagikinya na mantu monkira dai jamari litaja toka kwenda gashagasha toka kwenda gituma hapana no ka bombite kwithira nandi bagishumiria bagikireria na bakibangabanga gwetera rujo gukia kenda aringikura Bambere North bakomba kwithira bagikinya Anthony aja na bombe kwithira bakiringa kura na ndenda muringi bisombe kwithira gitonia kainge bombe te kwithira bakithithia kana bakithithia ra muringi kura wa Mbeere akomba kwithira kirungama aringe kura yawe ombe kwithira kithura mutongiri ura kwenda tukona mathaga jonthe kuma kiringi ya MBC ibombite kwithira bakinenkanira na kira kigitigere ikona kirujo antu bagashumiria bung'ana atia antu bakathura uu na itukona kuringa na story kana ngono ya tumbite kwithira tukibuthuranira kiama ya MBC bombite kwithira bakeja na wirane ati bagatigira bakatumiria kiria kana akia mwananchi ure kugete na rabombere kwithira bakiringira kura no rogashida no kethira gitumirwa ta mushindi denane kedie Rita ombe kwithira agitwira rutero awe atinda ku ombite kwibanga banga ne jariku kenda tumba kwithira tukionia muraithiria imbie kwendra yongwa
muthikiriria wa Weru TV undu wingi tucokete tuonete mweno uyu wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru ni ati ugitiri no mariritwe na njira nene. Namba nene ya thigari ni ikoretwe ikionekana varia Tallying Center mweno wa Siakago Girls nginya gukuguo thiini wa polling stations ngurani kwina thigari engi ma koguo aikia kura onthe agicigo mbunge kia Mbeere Iguru magakorwo makiorua meyumirie kiroko rucio thinasara gutekwigwa guoya tondu ugitiri wekuo na njira nene. Vauguo kavereri kwa governor wa county ya Embu na nawe chairperson wa UDA mari na CS Ruku ni makorirwo makiaria na andiki a ndeto makiuga maina wagagu ati ni magwatite ripoti ati kwina andu makoretwe makigura kura engi makivangaga mitoi kurete thagathaga muthenya wa rucio no ati thirikari igakwa igitutariria ati na njira imwe ati ni gukora kwina ugitiri wa kwigana koguo andu rucio makeyumiria na njira nene niguo magwa makithura mumbunge wao uria makwenda. Igutegera nandi ni kuona ntuku ya ruju ikethire kariata no ntuni mathaki jombite kuthaja gitarwa ni akariba aja Mbeere North bone no bakathura ta mujumbe wao nandi jaja na jangi jatumbite kwitha tugitinda kuthwanira aja kiri gicigo mbunge kia Mbeere North jadeo kinyango no cha mwanya chegie bathatu bao barabari na kathari kiri kurura gitigiki kia ujumbe ndene ya Mbeere North. Today marks a very, very important day. It's the eve of the by-election of 27th November 2025. All necessary arrangements have been put in place, including training of polls officials, recruitment of strategic and non-strategic materials, dispute resolutions, and also making sure that our polls officials are ready to go with their materials, which are actually finalizing. Ni migambo ya CEO wa nkiama ya MBC Marijan Hussein Marijan agitariria uraba ithuranirite kiri kithono kinini kiria kirigeri guntu mwanya ntuku ya ruju na kiari ari Siakago Mbeere North na rombete aringi kura kwithira bagicumire na wingi kuthura mutongeria wao akiuga mitaratara yonthe ni bangi na kinyiria kithurano kiu kinini kia ruju iketha ikithithika na njira ya uma na weru. We urge all those who are eligible to go and vote, to come out in large numbers, to go and exercise their democratic rights, and therefore we expect nothing than free and fair elections comes tomorrow. The polling is going to start at 6 a.m. and it will end at 5 p.m. in the evening. Thereafter, the counting and tallying of the results will start. But in areas that we may not have started probably on time, due to any eventualities, we'll actually give them the time that has been lost to ensure that they cover for the lost time. CEO Hussein augite botankiama ya MBC kura ciatorwa nyuma ya kithurano bagatumiria kuringana ura mwingi bakethira bagitite gamba ndebene. The commission will guarantee that the counting is going to be done above board, the results announcement is going to be done, and the voice will actually be the one that their people have actually made it possible in the ballot papers. We are not going to have any elections whereby we are going to announce anyone who has not won. Mudiene kirisera kokiura ni police commander county ya Embu na ugite ukaria ni bekite bakungana ogito ya kuringira kura iketha kiri na Boris Baire gutigira kithwano kiu kigwita na mbere bwega gutina wagagia kinya buriku. Wananchi wote wa Mbeere tunawahakikishia usalama, watakuwa salama popote walipo manyumbani zao, wakuje wapige kura. Usalama umeimarishwa kila mahali. Tuko na polling centers iko 134 na kwa hizo zote tuko na askari wawili na pia tumeweka wengine ambao pia watakuwa wanatembea kwa hizo polling centers zote. Maafisa tuko nao ya kutosha ya kuhakikisha kwamba mwananchi wote wa Mbeere North ako salama na atapiga kura kwa usalama. Wale wako huko mashinani wakiona ambao watu ni wageni ambao si watu ya Mbeere ambao wanakuja kuvuruga amani,
tuko na ofisa wa kutosha ambao watakuwa wanaenda washughulikia vilivyo. Kuma Chicago gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Ni wega mwiroreri wa Weru TV ni undu wa kugwatanira nanie wa ringi ngikuretera ripoti ya mwanya ya Duncan Irerimbui uria ni umwe wa ateti aria marenda giti giki gya mbunge wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru na ararugama na chama cha kazi kiria gitongoretwe ni Moses Kuria no muthi ni tucerire mwena we Ciara muci gwake kuria tukurio tukithondeka ripoti ya mathomo make utongoria wake na muturire wake. Neno niyo ripoti iyo. Duncan Irerimbui ni umwe wa aria marenda giti kia ubunge thiini wa kithurano kinini kiria gikuo muthenya wa rucio. Ni uratwerithia muturire wake kuma unini nginyagia riu akirwirwa giturwa giki. Mwaka wako wa guciarwa ni 1970 iturarĩrĩte kwa Kiathambu. Family ina ciana na Kimbere tutitaraga ciana nondu muthuri niwe wĩte ciana ciake na kini kyo Kimbere kiria kia uma. Ni urathi na mbere gutwerithia iguru uria mathomo make. Na thomere Kigwambiti Primary School, my primary education. Na umwe bau nathie Kanyombora Boys High School. Na umwe bau have attended several colleges, including one in India. Na then na kanda graduate na thie na rutha degree ya mbere ya ICT in Olero University. Recently I've also done another degree on BML, that is the Bachelor of Management and Leadership of the Inua University, the Management University of Africa. I'm pursuing my master's degree in Management and Leadership. Ni ukoretwe ari mutongoria thiini wa iturwa ngurani ta uria aratwereithia 202 na vauru India nomination, lakini ndio kwa ino korana alega kupewa certificate no ndia gua ngoro na ukatuo 7 na akioria ringi na nathurwa ringi na kiama gia KANU na nathie kuria kaunti kanzo ya Mbeere nathurwa ni chairman, actually the youngest chairman ever kwa kanjweru yathirire. Nina geririe kuvoranira na ngithira nina votwa 2013 ngikara njami yake 5, 2017 nacoka kivaro ringi navoranira na shindana na iria ngananie na korwo mundu raina gitiri na mucindire muno na rengi magombeaga 2017 na rero twakorwo turwa na nikuo na nabamba 2022 sorry na ukaringi twathi kupambana na niturakandire gukorwa ni na kivindi kia kirito muno tondu na thire na tigiti wa independent. Ni urarikiriria na kuria aikia kura onthe agicigo mbunge giki kia Mbeere Iguru gukeyumiria na njira nene na njira ya thayo gukathura mutongoria uria marenda. Ndakwira andu etu Mbeere North utikundu mbara ikoragwo ati nio mbara tucuru twivaririe mbara ningi voya tukora twina ithurano cia thayo andu magatikira kwiyumiria na njira nene ma ni maratishiro makira kwa thirikari ni bangite kunyogoria kithurano kuria maramenya twina support makiria teburori no ningienda nimere matigatishiro nimetikire kumira kwina thirikari yare mone kumagitira twine tuka make sure ni twagitira kura cietu itigatuike cia kwiwa. Mbui thiini wa kithurano kia rucio ararugama na kiama gia CCK. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nkatho mutegeri wa Weru TV no ntuba kuthi na mbere kugwatanira nati tuyikulethagira nteto imwe kwa imwe kuma gicigo bunge iki kia Mbeere North na aria kariba gicigo bunge iki bakwirigirwa kura ukaro na kwithira bakingi wedi bobo gikatiba bakuringa kura. Kio mwe wa balaba kwenda gitigi kia ubunge kia Mbeere North ni mtagwitwa Liwa Muthende na nitukwelewa abaisindana na mtongia witwa Karish Newton Karish
na shindani bangi baingi kathomba muturilo wa Leo wa Muthende ni muturile withiritwe wa maitia na memana akiambagira kuthoma kuma primary ya Siakagwa Embu na nyuma ni elekera University ya Nairobi kule thiritwe akithomera biochemistry ethiritwe na first class honors ya biochemistry na nyumani amba kwithira gitonya gisiasa kiri rugono rwakwa romde ndikwereithia safari ya Leo wa Muthende kwambira kagita kae munini mpaka nyumani amba kwithira akitonya siasani na rethiritwe akiringirwo campaign na inya nene muno ni atongoria ile munini wa rais Professor Kithure Kindiki lolo ni rugono rwakwa Leo wa Muthende ni muthomi munene wa kithomo kia biochemistry kuma University ya Nairobi mathomo maria ambirie skuru ya primary ya Siakago acokere kira skuru ya secondary ya St Paul's Kevote Ntereja Runyenje na nyuma ni elekera kuthoma mathomo mama biochemistry University ya Nairobi. Leo wa Muthende ambirie siasa mwaka wa 2017 aliendaga giti kia governor county ya Embu gwitukira kiama kia Jubilee indi acoka sinsi na kuthikia mani gia chap na nyuma ni alinga kona kairi na kuelekera kiamani kia na Kenya. Kili kithurano kia mwaka wa 2022 wa Muthende agwatire mbaru lo ethiritwe ari mubungu wa gicigo bunge ki Geoffrey Ruku giti iki gitigeko kia utheri mwaka uju nyuma ya Ruku gutarwa kiri kanjo ya mawaziri. Kiri mwaka uju turwa 2025 wa Muthende alenda giti kia mubungu wa Mbeere North gwitukira kiama kia UDA nyuma ya kiama giki kumuchagura gati karunga mibangi mugwanja. Munini wa rais Professor Kithure Kindiki, waziri wa tungata bwa mwingi Geoffrey Ruku, governor county ya Embu Cecily Mbarire amuna atongore bangi thirikari ni ile amuna bunge nibo bethiritwe bagitongeria kampeni ja gusaidia kura Leo wa Muthende. Nimeona kuna wageni wameanza kuzuru hapa kwetu na wanatuletea mambo ya kisirani na fitina na kukombanisha wananchi. Aidha mwanasiasa uju ni amenilitu ni bandi ndega na thirikari ino ni nyuma ya kiama kurona ngukumu ya EACC kwithura ungumane bomukonie bwa milioni 643 thibitari ni nene ya Kenyatta gwaka gita gaka akimenyekana gata Leonard Muriuki Njeru lieto lila kugweta gusinsia na kwambira gwita Leonard wa Muthende kuma gicigo bunge kia Mbeere North. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Bwega na nditurishuria Newton Karishno na Karishno mwe wa arwiri giti kia gicigo mbunge kia Bell North na nwetu kwenda kumenya kana gutegea rugono rwawe wewe ngwano kwithira ngikurikania Karish gitulewe ni Newton Muriuki Ndwiga ora umbite kwithira erwira giti kia mujumbe na kiama kia NDP kira gitongeretwe ni Justin Muturi na nkurikanie mbere Karish amba kwithira gitonya siasene ari muini ora umbite kwithira kina kwa nkurukia miaka 40 naomba kwithira na rwimbo rumbite kwithira rukituma karuki mwambararia karuki mumagare muno muthoni kifagio rwimbo ruraro tumire Newton Karish amba kwithira akimenyekana na nyumene ndio mbere kwithira agita kuromba kura wandini ya mumenje omba kwithira akithurwa ipindi bithatu na nande Karish nombite kwithira akebera giti kia MCA omba kwithira nande agitonya rwirone kurwa giti kia mujumbe wa Mbeere North kura chiri kuringwa tukwa rojo ruru erugono rwawe. Gicigo mbunge kia Mbeere North kira kiri gatigati ka guntu kungi kura kuri ni ithurano binini nikio nene gukucheria atongeria kenda no mwe wao ni Newton Karish ura tukwenda kurania no na rietu aria werongwa ni Newton Muriuki Ndwiga ura kwao njani nturene akarambari na thomere Gangara primary ethira gita kigonge secondary na nyumene areta kiri skuru ya Winnie na Karish aritangu giare murungamiri wa miaka mbere atonya kiri Winnie. Karish atonyere kiri Winnie tamusani wa rwimbo cia Mbenga na menyekanire mono mwankene jwa 1963 na rwimbo rwa muthoni kifagio gatigati ka rwimbo ingira ciatumire thira kimenyekana mono ta ngoma bila nguo havai mwari na safari ya Meru
Modhani nikikurimemba kei natoka jasho. Modhani nikikurimemba natiririkwa na machozi. Nikikumbuka vile nilikuwa nimekukipu kwangu. Nerapi kwa nyumba yangu na huku wewe unatosheka. Wewe ni useless, wewe ni mbezilezi. Karishi mwana muhembu sitavongeti uambie vya. Karishi ari kuonania weru boebo siasa na romberegete KMC wandini ya momenje. Mwankene juangiri jere 13. Aradhuro na kiama kia APK. Na kinya siasa ne chama kajuangiri jere 17. Edhiro wake dhuro kaire. Na siasa ne chama kajuangiri jere mirongo erne jere. Karishi aradhuro kaire na kiama kia DP kanambasi. Na nande idhura no binini bireko tomeru. Karishi araona na werubo kuromba gete kya mujumbe na kyama kya DP na niwe wetherete umagaretwe nenkyamere ruteruregani na thirikari batongeretwe nura ware DP Rigathi Gachagua Tambe aende asiende Keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare Nenkatho mutegeri wa Wero TV nuntu bwa kwendelea kugwatana nati tukuletagira nteto ino imwe kwa imwe kuma gishigo bunge iki kya Mbeere North muthenyo aru ni ntuku ya nene muno na ntuku ikethirwe na ya gitumi sana kya kariba Mbeere North na kila tukwirigira kuma rukiri ituja kuringira kura ikaruro tha 12 rukiri nyumani au aspirants kana mimbi candidate bala ile wa mutende Karishi na bubangi bakethira beligiri tuitwoni nkurani kwithira bakiringa kura na nitukwirigiro na thinga tibao mimbi bamwe bakethira bakiba escort mpaka kana kubakinye itwoni ilia ja kuringira kura na tio tandiki bako banteto tukethira tukikumenyithia imwe kwa imwe kuma itwoni no nkurani na mimbi twithira tukwereithia mauntu bula makothina mbere onto bonge mimbi tukwirigira no akariba gishigo bunge iki bakethira bakiumiria itwoni nkurani kuma tha 12 mpaka tha 12 ya kiogoro na bethire bakiringa kura kenda kwithira bagitara mubunge wao mujeru ino ni nyuma utablobo kumenya mubungo lo ayao ambire kwithira gitaro na kula thirikari ni na kanyaga kamba kwithira gagitigwa gekatheri na ntukiaro leo ni tukethira tukimenya nteto saraloko ukimenyaga ati giti kya Mbeere North to Mbeere North yake ona ishigo bunge inge Malava na kungi ona kuwe no sindani tobobo na bulabu kuendelea kana bulabu kuthina mbele yao Mbeere North no bukethero bukithina mbere ishigo bunge ino inge na batwirigire kenda tumba kwithira tukiona tukimenya gatigati kabala yaba gusindana no akethirwa eno rito kiolongi koguo andu onthe ni mararuo keyumiria na njira nene rucio kuthi kuthura mutongoria uria marenda ni ateti kenda marakora makienda giti giki na koguo andu magakora maina muthenya mugima kuma thinasara kiroko nginya tha 11 kivwae na ugitiri ni mumaririe na andu onthe makaurua wona marikia gwikia kura ucoke na mucie ukorwo gieterera resort ikorwo igitangacwa na andu ni mararuo kurwa makiga thayo na makorwe magieterera mena wetereri munene na makaurua ati makorwe makivoera ona aria maraikiria kura niguo makorwe makigwata mutongoria uria kuhota gutethia gicigo mbunge kia Mbeere iguru ikirorua ati giki ni gicigo mbunge kiria twitaga semi arid na ni atige vuva na kimaendeleo barabara mbega matina mai ma kunywa matina mai ma kulima kugume na mwirigiriro munene ati rucio ni makwa makigwata mutongoria uria ukamatethia kwa magikinyukia kinyoru ringi ta constituency iria cingi thiini wa kaunti ya Embu batwi tutumba kwithira tukiumaja monka tutigire tukukuletera mujumbe umweru kana tukumurika nugatumirwa ari mujumbe umweru wa gishigo mbunge kia Mbeere North kiri wandicho 3 kiri ituo 134 na kiria ringi kura barani 50 na batano 124 tukomba kwithira tuibategera kenda tutigitu kuretera imwe kwa imwe kiri makarika jara twerigirite ntuku ya ruju mantoni jegie kuringa kura kiri kithwano wiki kinini kumaja gishigo mbunge kia Mbeere North riakwa rietwa Nyukambita Mutugi
kare. Nani ekuma gicigo mbunge giki kia mbere iguru mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nani kuma gicigo mbunge giki kia mbere North Bita Anthony Rangi wa Kathenya. Ibwega sana mutugi kare bori na Rita Mwaniki ni untu bwa gwita na mbere na gutwika werune boria kugwita na mbere ndene ya gicigo bunge kia mbere North na mutegeri tugatigira gutikaiga tutakunura nikenda gukuonia boria kugukarika ita na mbere na kurumira nteto chetu nchokere tunyuma kagita kati kuraja nkweretre nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ni unga gani umenipikia? Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hiyo vya mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adeline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Hamwezeni wait? Leo Premium, si complicated. Kupika Leo Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Leo Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Mwandiki munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi na ugetikio ati umwe wao ni Uton Karish agachinda ithurano bia Rojo mbere Northern Tere chionde cha thirikari na rutere ruregani iba kuoneka kumenaniria iguru ria wamba bwa kura. Gavana wa Embu Cecily Mbarire na Minister Woriti Ngugi bwa Mwingi Geoffrey Ruku bakioneka kuga rutere ruregani iba kubanga wamba na Linturi akiuga thirikari ni kubanga wamba. Rutere rwa thirikari na rutere rureani bonde ibaukitie matheta ya mibango ya kwaragania kithurano kinini kia Royo kia mbere North. Shetani ashindwe. Akiaria munene wa mibango kiamene kia DCP Mithika Linturi ariwa kwena njama ya thirikari utonyera kithurano ukurukira rwangiro ukaria. Ruma ile guoko hati police bagay habari in plain clothes by to ensure there is no order. Yumba kwa no police in plain clothes. Police bamba kwa baba uniformed no ndebo tukumba kwa identify toka menya nibo polisi. Naruro tere rwa thirikari ukurukira Minister Woriti Ngugi bwa Mwingi Geoffrey Ruku na Gavana wa Embu Cecily Mbarire bariwa njama ebanganitwe ni rutere rureani. Ni twise mai na guato ni marona giti giki ni kithieu na timakiona na ni gituma renda kuthukangia batituma nafasi serikali itachukua jukumu na ningienda kuria ria onthe maretetwe kuma nja ya Embu County makaretwa mbere North kureta vurugu titumetikiria guka kuthukangia gwetu na kwao ti kuthuku. Ni twici andu opposition matongoretwe ni andu acio matongoretie mare na furugu nyingi muno kuria ciakago Kanyombora kurugitwe ciara na Marivandu wanawatakirie ndungiruta mbara gwicino gushinda koguo twe na uma ati andu ma opposition mararuta mbara tondu ni maichini magushindwa na gutiri mbara ongerwa no karwo twete miteguro gushindwa no gushindwa. Linturi amwe na bwari wa ina witikio bunene ati muruiri wo Newton Kariuki agashinda kire kithurano kiu kia Royo akiromba thirikari utiira kwena ukaria bwa kung'ana. Very confident that Mwangatha Hai candidate wa the United Opposition Alliance non to ria twina candidate umwe okiama kia DP ya Newton Karish ura tura supporta twitwinde turi Opposition Alliance utina reason mount yonde on the constant ya omba kuria ashinda aikura cia mubunge wa mbere North. Minister wa karaya wa urimi ariuria IBC we kamitaratira ya kwana na utiera kura ikoringwa na njira ya wero na uma na kuongera teke ni kigerio kinene kia 2027. Kaka musujo kaka reo
Kenyans have a doubt on your impartiality, your ability to ensure there is a free, fair election and devoid of any intimidation and bias. Then you'll be setting a very bad stage for 2027 elections. So take it as yourselves, as an electoral body, to demonstrate and convince the Kenyan people that you can actually be impartial. Rutere rwa thirikari naru ruria ruwete mbaru Leonard wa Muthende bari wareani bao batindite kugura aringi kura na kubanga kwaragania kithurano. Nao mavangite kugura kura tondu mambiririo wa kirauko kanywa mbora iciara wanao mamenye ni turamenya na ni tura take record of each of these things na ya forward kwa IEBC mapema nigetha makoro makimenyora kurathie na mbere. Bari wa monabo mitaratara ya kwana ni kini borithi korona mara mariba nwele ntoria kioria Rais Ruto gutiira kutena thina. Thirikari ya Kenya ni tuthondekete mikakati tari muno ire anga urari ya kuhakikisha kwamba gutiri mundu ugatwika intimidated, gutiri mundu ukagirwa kuthie gwikia kura yaku ukurorekiria mundu riku kana riku koguo security yonde isa sawa na nirajiguta minister wa thirikari. Mr. President, can I remind you, I took you to the Hague 16 times in 2002, 2007, after the 2008 electoral violence, because I believed that time but if there is problems in Kenya, either kana violence is out of flawed elections, you will be completely and squarely responsible no to go in government machinery ekurieria mandu ya yonde. Royo ithurano binini 24 bikathithika na minister wa ukaria Kipchumba Murkomen awete mibango akwana ne kigotiera kwena ukaria na uringi kura iboweta na mbere na njire thiri. Mwende Gitonga, Weru TV. Minista wa ukaria bwandene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen na riungite ntere cha Kasipul Malava na Baringo na aria kwina ithurano binini rojo akiuga ibatunyite bana tembea na atongeria bangi kathumba akaria akiuga baria bakagwatikana na maitya nonto akaria baba ne bakurumirwa ni thitango cia winyangia bakavutwa ngugi. Minister wa ukaria bwandene na matura na Onesmus Kipchumba Murkomen na ikinyite gicigo bunge ka Kasipul county ya Homa Bay. Murkomen na thingatene na mabisa ba polisi aria Gilbert Masengeli kwa ile obangania bwabo itete na mbere na ntoba kithurano kinike Kasipul ntuko ya rojo. We want to restore the confidence of the people of Kenya in the electoral process by making sure that the by-elections are peaceful and that they are being managed by the National Police Service, not by goons. Akiaria na andiki banteto Murkomen na ugite kwina maabisa ba polisi bakugana ndene ituo bionde bya kuringira kura. We have put in place proper security measures and we have proper provision of police officers in every polling station and all the tallying centers to make sure that Kenyans go about their business safe. Murkomen na berete anto baituria na namba enene nikenda kuringira atongoria bao kura akiwa ni akia Mukenya wonde kuringa kura. Stand out, come out and vote. Exercise your right. We want to see huge turnouts around the country. That is the joy of democracy and that's the joy of a working country. Akiariria sangasa kira kiumire tauni ya Narok ndene ndiongo yora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua Murkomen na ugite timu imwe yarere witikiria ora polisi bawite. First, the situation of Narok was very clear. When we realized that there was going to be a clash between two groups, when the National Police Service realized as such, the security team advised that both camps should stop the violent rallies because it was turning violent. So one partner wanted to continue anyway, yet the other agreed to follow the advice of the County Security Committee. So it was for the benefit and for the protection of the same people who were complaining.
Murkomen augite kurito kwa akaria gavana Natembeya ni kumania na maabisa bau ba polisi kuringithana na ukora na arongelete kuwa kithia bakiwatikana makosa bakethia bakibuto ngugi yaya umanite nyuma ya musafara ya gavana Natembeya kutharikirwa Nterese Chwele kaunti ya Bungoma. I know that there has been an outcry out there by some leaders that their security details had been withdrawn. The official position by the National Police Service is that those officers have been called to provide information, National Police Service, as to how they found themselves in the midst of goons and planning of violence and so forth. If it is they are found culpable, the appropriate disciplinary action will be taken against those officers. If they are innocent, of course they will go back to work. But what we are trying to protect them from also is the possibility of mixing up with goons with machetes and ends up finding themselves in crossfire with police officers. Raymond Mwenda, Tetesia Weru. Onde ya Kenya bakwibanga ni untu bwa ithurano isigone mwanya. Kamera cia Weru ni murikite ntere mwanya irio ntere cia magarini amwe na kinya Malava gukuretera uria mantu jakari isigone bibibiria biretete murutira jo munene kumania na ithurano binini bia MCA mujumbe na kinya senator. Totigerie mathaja maka yake ithurano binini biantere mwanya nthigurune bigiteka abisa mwanya ba IBC ne bakojerete othuraneri ne borikete na nande ne gwetera uringi bwa kura ntuku ya rojo. Kamishina wa IBC Dr. Atulala ari magarini na ugete gwekinya ntuku ya Juma muchindi wa giti kyo bunge agatumirwa. Kila kitu chaenda shwari, usalama ushadhibitiwa. Maafisa wa tume huru wako tayari, kama mnavyoona nyuma yetu, zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. Kwa hivyo tuna imani kwamba ifikapo tarehe 28 asubuhi inshallah wakazi wa Magarini watatangaziwa mbunge wao mpya ambaye atakuwa ameteuliwa kwa haki na uangavu kwa mujibu wa sheria. Akiongera gukethirwa kwina ukaria bwa kung'ana ituone bia uringi kura. Kuwa na usalama wa kutosha, kutakuwa na maafisa ambao watakuwa wamejihami vilivyo, na katika kila kituo cha kupiga kura si chini ya maafisa wawili ambao watakilinda kituo. Kule nje kutakuwa pia na maafisa. Isitoshe, fauka ya hayo ni kwamba kutakuwa na maafisa ambao watakuwa katika lugha ya kimombo standby force, ambao watakuwa tayari kuwa ni wenye kukimbia kwenda eneo lolote ambalo kunaweza kuwa na shida. Na Bobakiaria Bareka Kamega monini wa mukaririgete wa kiama kia DCP Cleophas Malala bare na moroiri wa ubunge Malava Seth Panyako ne baugete ati kuna mubango jwa thirikari kwethirwa bakireta gesanga sakiri aringi kura. Kwamba wasiwe na wasiwasi yoyote kwamba serikali imepanga kuiba kura. Hakuna kura itaibiwa kesho Malava. Tumepanga jinsi vile kulinda kura yetu. Tunajua kwamba wamesema wanaleta polisi ambao wako na bunduki sijui ndani ya darasa. Musijali. We have put mechanism in place to counter this archaic tendencies of the government in Malava constituency and indeed in the by-elections that are going on in the country. Maureen Kinya, Weru TV. Musafara jwa kumenyithia mwingi kiguni kia kambuni ya Green Life Crop Protection Limited izo kinyite ntuku ya itantatu are arimi kumantere cha tigania na igembe bethrite na kagita gake gagukenanira na tangazaji ba Weru FM na TV na kinya kuona kanya kuthomithwa gukonea ndawa cha Green Life Rojo Bakariunga kaunti-ini ya Tharaka Nithi.
Kwina thina icio nthe cia urimi gucumbura. Kwina ngari ria twinio. Musafara jwa kampuni ya Green Life bagwatanite na Weru TV na Weru FM ndijitonyete ntuku ya ithanthatu. Narua ndiongeje nikinyite ntere cha Muthara, Kangeta, Lare, Mutwati na Kiengo. Igukari ntuku ya mwago na kinya kuritana arimi kumenyera muthetu na imera biao na ndawa kuma kwa Green Life. Kore arimi bachumbureto mono imaginyo matwita maginyo ma mpempe. Yes. Mnaba meta mkonga. Maginyo matithiraga. Ara kwe mange mari magera muthetuni meta marindi. Kwena kanda kuthiria manyamo monthe completely. Yereto benzilon. Yes. Benzilon indawa ya kuthiria maginyo ma mpempe na maginyo ma muthetuni. Ya torake muthetu. Na mekani gekagyo musitano ake. No tutone takongera mono. Tamadho tikakorke musitano. Abenya wekera chiere no tuno kendo kenyangia ndage yaku. Ende kaka mbezironi gakura maginyo ma mpempe matweta nkonga kanana ge moni for amegom. Areto mbezironi. Asante sana mutaalamu kwa kariba Kangeta. Thank you so much. Nkuruki Green Life bari na ndawa cha gutetheria iria riandithia gukura na mpwe. Kare arimba bangombe. Ndio. Arimba thara. Ndio. Arimba iria. Ndio. Tafadhali wete mathare yaku ekathirio mostimieri ere mweri omwe etakura no tutembura tema wate mathare yaku yana optimizer just thima music 15 yake inga wate mathare yaku intuo 14 yes thare yaku kendo oitemera ng'ombe akaribantereu ibone ni gikeno kiao ikuriongero Green Life barabara na machoke jonthe jegi urimi na inko gwerwa mono no ntonda wachia kampuni ya Green Life ichi twiterete ngugi ja arimi weja kenda cia kugira cia kuetheria area ndawe Green Life ne toliterete ngugi bwega tukarija arimi oni mwenyewe intestate ndawa cha Green Life ndawa ja Catapult na inge nyingi sana imbonete ora chinditerete ngugi na winge na ikiondeja ndagura inye manginyo ja mpempe no nto imbije ndawe Green Life ne daireri ndongi ndawe daura ne optimizer yotetheria kimera akiumba kumiria riua no etetheria mpempe na mung'au ethe tureke thari na inya endera wo wiranio na kikaria ntuko nyinge kitaigwa riua enio nyayo ni lavender fertilizer uchiringanirite iri ile kimera gyaku kiketha kina inya boya na kikaria ntuko nyinge kitaigwa riua kuimisa arimi bonthe bombe kurandawa hii nikenda bombe otetheria imerabira bio bite kaombe kuma na haraka na ibia kampuni ya Green Life Africa wena ndawe iri yele wawe muremi we sasawa mtuku ya rujo ndio ngeji igakinya kaunti ya Tharaka Nithi ntere cha Mukothima Gatunga na Marimanti. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Nande kanisa ya Methodist Kenya iri no tongeria bobweru Bishop John Maromba na arathurirwe ja mutongeria wa kanisa eze kiri kigomano kiria kiretire na mbere gorogoro. Bishop Maromba uria ni mukari wa ward ya Igembe East athuri na kura 145 mbere ya Reverend Catherine Mutua na Gitonga Mpara bakiaria karinteri jini bonanitie kikeno kiao. Yarietwa riawe Maromba ni yabakinyilite akristo bandini ya Kimethodist nyuma ya utarwa kwa presiding bishop Omuyaru John Maromba. Ntukui mwaki nyuma ya Maromba utarwa utungatira akristo ba Methodist nthigurune ningwete ruendo mwanka nteresia kiengo kaurene kirisa ketira pimbi Maromba umete na kuwatanira na akristo ba kanisa ya kaurene MCK baraba ukinyete kanisa no sokeria Murungu nkatho na ukenera nthumbi njaru nio ekiri mwana wo bakuo tongeria bwawe ibabwisi oboya kumambiriria ngwe ari omwethe saketine kengo na iba kumenya akathiria buru kusanyo irari cio baumia mitwe kwa kaita karaya aritu inakuirwa huku nene no ntuba mwathani ukwametu aka presiding bishop wetu Dr. Maromba itoweretwe mare tokaria saketi ya kengo itokuwa toweretwe Mare na Maromba yo Murombera ya ntuko ithatu ere ntuko embere tukera Murungu iboya na batu tokaria intercessors ba kanisa eke
itoweretwe sana 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 no turiri rari iromba rira twaromba turerete Murungu natwe mutongeria urakaumba kwinyia na uma maromba imuntu mwinyisia imuntu akirete Murungu imuntu very humble na itokumenya through his humbleness kanisa mwathani yeta kuroma a Methodist barua mwito ya Methodist urumwe ngwataniro na thiria tura kumirukirwa ibaba inge bena wirigiro biacokera buru utongeria ne bwa pimbi maromba no ntuimukiri Murungu na mwendi kuthikiria antu rwa muromba ira muno na arari prayer item yetu last month na rwaria twitocokeria mwathani nkatho no tunato bwethiritie ni mwathani omwega no turamurombere na atwigwa na atucokerie romba rietu wirigiro bwetu ni ati maromba na twina confidence no Bishop Maromba ito muisi kumenya akacokanĩria kanisa na kanisa yetu ikomba kuheal rite akirombera kanisa ye Methodist akethire muntu mwinyia na inyiyetie kabisa na gukulukira kwinyia kwawe twina uma agetaniria na kila mtu urakethira akienda betaniria noe Maromba urorari conference secretary na Bishop wa Umbere o Nairobi Synod aratwikire presiding bishop nyume kuringirwa kure ya nara 45 kirenkindano yeteke na Bishop Catherine Mutua okaga Synod na Gitonga Mpara okuma Tharaka Synod aituonete mutongeria ura mwathani atumira na kirundu wa wo mutheru na itokuwa Methodist ekarungama ya toria thiri ukawereruo tongeri bravo ya boboero Maromba inkome mutongeria wa tuikia kuraya muno na badu twe youth kanisene na tutongera sinya mantu amaingi na tungaidi muno na itowetekia twe na Maromba nyanto babere baeta mbere muno ene kanisa tutendea Emmanuel ametutendea Yesu nkiripotera Weru TV kumembe mbitawa Marion Karugi wa Naftali akaribanari baria bari maandamanone zaria zatumire mujumbe wa Bore Mugambiri Ndikiri kuruma nyomba cia nteto irio Weru TV kumania na kuonania maandamano jaza nande akaribaba ne bachokerete Ndikiri na kumwira kinya akagita ate abakamuani Ndikiri nonekete kinya kuthurwa buonene ni maandamano jaja na aria akariba mwirite ne atigane na Weru TV buru ne kurumanga kinya andiki banteto bakiaria na muthuro munene akaribaba banari bameneretie miaria mubunge wa Bore Mugambiri Ndikiri urara betire nyangia nyuma yao kwandamanira barabara ya Gitimene kuthi Gitoro na kuga kaira barabara eno guntu kungi araba kugabo batikoria barabara eno na yire yo nontu botantu kelego kwenda gwikia gicimanga na laro kenda gwikia ikia batu twameneria mbaiga zanari na twina mairo na maguru na tugira twaririe kenire ke president ariretie na ugari kanuka barabara kau okakwa no rara muromuri kani ugo banyu ikyanga ikicimanga ina ezera rozo batu odera thene barabara kinya kaya kwa tigera zare batu itonganiri ikakonjwe tuthuri turi akaribanari na ndo bamweshimia wetu guturuma twetia akirere wetu Atu tore akaribanari ibarabara tugwitia imaendeleo tugwitia toigwa akiuga agaikia kisima na ndi mweshimiwa atukwira tutikwenda wikia kisima turenda wezire inyezire ya wezire wikia kiambogo tutika batu tukaburuka tutetere nyansire ne uburu tukaburuke ezira na turojo ezira na arua wete ayo wire akeja guturekcha jote ana bara yaja na arieja guturekcha ezira ga kwenda utethania na ara kwao atwire tumwambirie campaign cia we cia MCA eteka tethania na ara kwa wake utomba kuyukia irio bia mwana omwe wonoreria mwana onge bionde na rangurukia karibaba bakuga nkinya karutha barabara eno bo batiko mwenda kaire na itunogiwe na 2027 ikinyou ethirwa cithuranirite gwita na ara kwao nyumbani batu turi akaribanari itunogiwe gwe ojo uraugire no nogi batu no teja nari takwirokeza tutikwenda inyomuona tutikwenda weza buru Mweshimiwa Ndikiri tote mwenga muromo
Mheshimiwa Orendi Kiri twamwinga kura na kariba nari baruga ithe no one time ina ni gwote kana yako kama kuyo na nyuma yake kumeneria ndikiba ndeto na kugabaria ndika ndeto chiorongo akariba babaruga bo bakawatambaru ndikiba ndeto nontu iboge chicho kia muingi turenda kuencourage antu bonde ba media bukaigwe bwe makwi muntu kinya weku lazima butetere na bukinye naja grassroots ke wananchi kenda bwigora tukuga twini angaba weru na bau bange bonde no wataki media uretaki media nikini manzaro thithite na zero thithite yonenie uthithite barabara ni onenie uthithite barabara nugite nurumene yonania weru mana na kiribu twina chiondo na mantu ja kuga mantu aminde kala kuja kurwana agwe kuteminde kurwana agwe ibatu tukurwana agwe tuthithirie moroto kwenda kumage shigombunge kia Bure ngiripoti ndeto chia weru nyukambitaga ki Mutegi. Nyuma ya nkuchanio chia Kagita ireitwire irumirite cukuru ya Kieni Institute kumania na utongeria butiagirite na nde cukuru ejitwikite ikairungamira yongwa akiaria PS wa cukuru chia Otea Dr. Moria ugite akabane nkiraritwa kuma Januari na kinyari mukenda nkuchaniji kinyamuthia. Nyuma ya mpagaga chiegio tongoria na nkinyothi na mbere kiri cukuru yo bundi ya Kieni wandia mitheru gicigo mbunge kia Maraha tekania na community ino ni marenda ituike independent kogo twauka guku na mheshimiwa na nitureritwe ni His Excellency the Deputy President that iyo niyo interest ya community ino ati institution ino ituike independent, an independent technical and vocational training college na riugo ni utuetikania Moriari ongete cukuru ino yo bundi ya Kieni muthenya we munthi ariuga kuma Januari mwanka tuthiete arimo aritwa na nkinyarimo banene na nini baona aruti wira bonthe baramba bateri kwithirwa bari cukuru ino bakaretwo ithirikari. Hapa ndio tuseme ya kwamba hii institution ya Kieni ikue Kieni Technical and Vocational College, ikuwe na principal wake, ikuwe na deputy president wake, ndio turete watoto hapa. January ikifika tukuwe na watoto na November ya next year ikifika tukuwe na watoto more than 1000 here. Moria bariri na mubunge wa gicigo mbunge kia Marakare Kembioki turahostite PS wa TVET Esther Moria eyete guturetera Kieni convert Kieni from an institute to a college. Kwa mbuge safari jene ya safari ndaja tuje tumepitia panda shuka mingi na mbuge eje joketi njari ya mwadhani na community eje na vile special thanks to our Deputy President of the Republic of Kenya kulingana na sheria o constituency pati kuirwa ina one TVET kana one institute lakini na other campuses lakini eje ni ukulukira ge intervention ya Deputy President that mara tuamba kunenkerwa second college ya technical training technical training. Number 2 mbuge nsukulia community thank you non to bua the support na baba kraite batu sukumete kenda tumba kwa kikisa tukumba kwa achieve ka tukumba wana kidali mweke tuamba kupokea mutanju jwa munde muthia mubunge Mbioki augite kubateri maromba gutigira wa muthende uroko gwatwa mbaru thirikari ya kuona gitembare cia mbere kira giguchuigwa timantu makinde gikurisa no gaturija isu idura noni kugatuka na mushindi na ukagea na ole gite lakini onde na imani niko na imani 100%. Kindiki amejitolea sisi wote tumejitolea kwa kia tumepata ile kiti na tuko ndani ya serikali no akwenda kwa operate usaidi kaja kadrikali pole njije tu amiona tuko ndani ya serikali tuko na Deputy President kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mateni Mugambi. DCC wa Mutuate ni atongeretie muchemanio jwa ukaria ntere ukumania na wongere kubwa makarika za wagagia ntere iji bakiaria bare kuma wodi ne chia mwathi baugite bakarwa na wagagia buru na kinya kuorota amba ntore ne iji ne kenda kuthiria makarika za winyangia ile mbaya kabisa
Ntura ya kama oerere ntere eche mutuati na ara antu bainge bathirito bakithina mbe na kuraithiria ta ntura ira yithirito iri muthirikirio gwa agwamba ababikibiki na ntura kinya athuganirwa abathato barikirie na kuwatwa na bunduki ciiri cia watwa na into mwanya bia agwamba no ntu babutumite ende akariba ntura ino barotha muchemanio gwa kwariria mantu meyo karia batongoretwo ni DCC go mutuati twe Joel Kieti wamba buonde botangazo wao buonde ibwetheretwe tangazo hapa unamwadhiri mbwa wambere woni we 2019 itore bigibigi neeta yena ntugo igere nyana la kami onere no ndiwe te mamba buingana nyana batoko tone tuwa kwa sababu watoto waende shule ndio maana usipekua mwingi mwana yako dhoma lazima yeno ntona kwenda bana kama atasoma lazima ataiba maana nataka chakula antu baraba kuthwania bage yoto enjoy tutekathiate bora tukuthiata uno rongo ibaulo ibaulo yego mwanka turekebishane ya bindi turekebishane na inya turekebishane nio ya bindi turekebishane na ukweli turekebishane nae tukathukia nture mwamba neto mwamba wethwa mwana ku na kuia ibero ku ibirere kerio ketiko ciare mwana nyumba gweti ugumwa so ibatu tubiri kurekebisha. Security starts from home. Mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mama mzazi, ni baba mzazi. Wale ambao wanajua watoto wao ni ngomori, wawatafutia gharama kama wasomi, waende mbali wakafanya nini? Sawa. Na kama wewe nawe uko hapa wedi mbali, au kwenda mbali, ukimbia kwa Pastor Masioka ama kwa Pastor Lazaro, utuvu uokoke, uachane nini na hiyo, ili kuwa mtu mzuri ukae katika jamii. Akaribo bongo bugite ate ibonete thina iri kiribo na bae tayari kwanjiria kurwanio. Leo tumekunja kwa uzito kuhakikishe wewe mwananchi wa kawaida mali yako na maisha yako tumeilinda kisawasawa kulingana na katiba ya Kenya. Wazazi wanasema kijana wangu sio mwi, wewe unaficha huyo kijana, unasema ni kijana wako. Wewe ndio tutachukua, alafu baadaye tutafute nani? Sasa tutakuwa tumeshika watu wangapi? Wawili. Tuweke nini? Tuweke ndani. Koti itaamua vile itakufanyia. Hii operation itaendelea. Na tuko na majina ya wale watu ambao wanasumbua nyinyi. Hiyo majina tutakuwa tunakuja kwa kila boma. Na wewe kama unaficha huyo mhalifu kwako, pia wewe hatutakusaza. Kama kuna wengine wanawisi, wana vitu ya wisi, si wazerende kwa kamishna. Hata wafunga, hawataulizwa. Hata leo mwenye ako na pikipiki ya wisi, utakuja kupata mtoto yako ako na pikipiki ya wisi, mtu aliuawa, apatikane nayo, yeye ndiye ataenda na hiyo manda. Mwanka athaino operation ira ya watire anto batandatu ithiete mwanka ya kinyithia anto 10 mwanka ende na no ithiete na mbere atongere babo karia bari ugane ithiete na mbere no chere matunda. Wakati tumeshika wahalifu, jambo la kushangaza, kwa wiki moja hakuna pikipiki imeibiwa, na si hapa peke yake, Meru yote, Kirinyaga, Chuka. Kwa hivyo kumaanisha wale watu ambao wanatusumbua wako hapa. Wakati tutamaliza hiyo operation, hata kama pikipiki yako hauna mahali ya kuweka ndani ya nyumba, ikilala hapo nje, unalala na amani na hakuna mtu ataichukua. Sasa tunataka kuhakikisha tukate hiyo mshipi ya hii wizi. Mmetupatia majina, tunataka tutaisoma saa hii ndio mjue kumbe rafiki yako anaweza kuwa ni mwizi. Kuma kama Wegebe North, Peter Nicholas, Chabari. Moses Mutembe into murume wa miaka 33 kuma ntere cia Kawiru na akinyithitwe kotini ya Maua na kuthitangwa na maiti za kuinyangia kiwendo kana gakaezi ka miaka 13 karia ni ka grade 7 ntere cia Kipkona Thirurudi Negembe Central bobone nyuma yawe egukirimanwa na kwenda kuragwa ni mwingi abitha baborithi bamuonokia. Murume wa ukuruba miaka 33 na akinyithitwe kotini ya Maua na kuthitangwa na maiti ya kwenyangia kiwendo kana kakaiji ka ukuruba miaka 13 ka grade 7. Ndari mambu mete kwa Bluetooth. Turona nayo ndrugene kwa ndithi mambu Bluetooth sienda swa.
ambire ampe ngui turena mania ne tete kukwithire ndio turena mania ambire ampe ngui nduga endrie kikwitha sua areta ambura nyama twara turena ma tugwinama ambu mikandrugene gake muthenya orobo kinya twaria mwathi thithano cio ginya cio tugo twikumama atangu cionre ikarikarire umire oro aranto murume uyu kumenyekana ya Moses Mutembei aronokerwe cia lela ni maabisa Boris bakituo kia Kipko na njarene cia muingi yurari na muthuro na yurenda kumwithia ambu tabia mbaya Rukend ndamurongozi ndamwampu mae ndetera ntu bamira ebe umwira turi are otura irobonera murango bakuma bamuta bamwendia kambene mbere ya mugambithania Felix Kombo muthoanirwo uyu na thomiretwe Ndhitango arakanite maite ya na kulukirwa na bondi ya kikosa utangojea gerezani hadi kesi yako ifanyike. Bije mawa mwana akiura Japan nyina cia matu enda thigira cia musiki muntu aromba mwira tete amwe ngui yakanduka na reku ageta amwe ngui yakanduka mwana nwe nonto ni mwana munyini arawirirwo buriku mwana una thoma no grade 7 aramwira mwana nwe aretikiria are witikiria nonto mawaswa mwana to mwaya muntu munene mwana to muthiata ira muntu ombira muingila kanyumba kawe kanduka kawe na arararia mwana kuo manjirani yo yaibirwe yaraibuma ko ifununu ro thakenda mwana enda kuwa mbu tuko emurita suto amuntu wa murikaniria amusonia rwe na soka amuringa nkundi na ngarinya thio na iturone ara titengua na daktari na kangeta na ararinya na thina ciakira muntu ara nacio na arathimwa na gwatwika tena murimo lakini na muthulumire no ntuito kubwa kinya muntu na kuria muntu ogondire munda nigenda bwithia mantu yariku ndi batu tena mbesa cia kwingana mantu yonto wakie mwana nithi atike ndi woni buranku ankaria mtorio ane kundike ya FGM kanku atwana itokuwa melwe sana ruterene ruru akipona no tutuina changamoto imbingi iambari rikawetwa ringi tariki 16 na 17 Disemba nkiripotera Weru TV kumembe Mbitawa Marion Karugi wa Naftali. Kirimi Muungania uria ni mukaririgite wa municipal ya Meru na ni mutongeria wa biashara Meru na ugite michetho ya kasaire itite na mbere Meru ne iretete biashara bonene kiria Meru. Muungania ni achokete auga gukinyanira kwa Meru gutwika city ni untu burinjirene na mibango no itite na mbere. Mukarigiti wa Chambers of Commerce ya Ndele County Meru no Joshua Kirimi na kinyana we mukarigiti wa Mbondi ya municipality awite na ligwa ntiku ithatu ira michetho kasa ithirito ya Meru a biashara ibombete kugwirerwa mwankana ntiku ithatu. The games has been very successful. Ibaringithiti antu baba ingi mono ntu bienu bietu bionde giojuri na bie nantuku na antu baba bondo bakurara na antu botiri nabo ibadithiti bwega nontu ibakumba kumathira antu baba na itu aberere bagabe ogeria ngarama nikenda Meru tonore gwita na nikenda ageni baba kiuma Meru bangi bomba kwija ibugurikana iturari na national drama ya ina ntonkuruki ngirie 10 na netire bwega na egwita bwega na Meru ikumiumba irio turoyere kuona nande twaletero ni onande ye michetho ya county assemblies ndene ya Kenya na yo nya yongo nande Meru na ikumiumba akigo ntobo bumbikene ndikomena netuma kile kithiri kumbakinya kila siasa ma antu ba siasa ba utigana na mantu jando wa siasa kuona Meru nande ni kugwa tanto na niguita karibu wega and I am sure nande bwira uyu nkimenyaga no ndunanda antu ibakuona mbese cio tonya muko nango gwe thirikari te kuthia biashara gwe thirikari igwikira environment ya ikombage ni bomba kuija nikenda bathi baitirongo gina bune antu bari Meru kulingana Muungania augiteje njire imwe ekonania ati mutiriro kangangi nandi barabara ne ekwa city na tugwira ndiguru yonde twamera ginya barabara nda uta Meru tuka city no ndunande ini chairman wa Meru municipality
ibeje bone capacity reri ndene Meru ibeje bone Meru rabomba kuthithia na irio bira bieni Meru na mantu yara kuthithio Meru yara jomba kureta na ndi tugwira kasiti riu ringi tuteta kuromba tu municipality tuweta kuromba mantu yaja keja na iye city bauma Nairobi beta Mombasa bakacoka bakeja Meru na muthiene ni gucokia nkatho kithirikari kaunti ya Meru ama na assembly nontu bakona micetho yikwiya iregunite biashara muno mbere county government ya Meru na county assembly ya Meru atongeria ba department icio igire ibo bwega nontu bakuretera Meru biashara ibo bwega nontu bakuretera antu micetho ibo bwega nontu bakuretera Meru micetho ikenda tumba kuonania into bira bietu twina bio na ora bieni bietu bikari Muthuri Muriuki Wero TV mutiri wa Kangangi au no twakinyira muthejo anteto chetu cheru thaa ithatu indi kwambiria ruju rukiri thaa 12 gataitiri tukethirwa tugikuretera makarika imwe kwemwe uria kugukarika ndene ya mbere no thukiri ithurano biria bikethirwa biambiritie bigeta na mbere nikenda guchwa ubunge bwagiti guchwa ubunge bwa gicigo giki amona kinya ntere mwanya iria kuri na ithurano binini aja ndene ya Wero TV na kinya Wero FM tugatigira tukuwika Wero ne uria kugwita na mbere. Ritwa ni Maureen Kinya, mona ni retwa mathitho ni Maureen Kiremi. Good night.